u kom hashtagu ti služiš, gledao sam da bude rodno neutralno, da bi, jer momci, odnosno, ajde kažem, možda stariji momci znaju što znači kad se postavi pitanje u kojoj vojnoj pošti služiš ili već u kom si rodu služio. Ja sam htio da to zvuči nešto slično, da niko ne bude time oštećen. Idemo sad na prvi slajd. Pretpostavljam da vidite malo ova tabla oštećena, da vidite ko se nalazi na ovoj slici. To su, ali da kažemo, 3 najbolja i 3 najplaćenija tenisera na svetu. Sad, da li znate ko je od njih trojice najbolji? Ko je trenutno broj 1, ko je broj 2? Dobro, uz pretpostavku da znate. Da li znate ko je najplaćeniji? Kako ide redosled najplaćeniji? Federer? Nadal i onda treći je Đoković. Idemo na sledeći slajd. Dakle, Federer je u prošloj godini, znači ne govorimo o ukupnoj karijeri, govorimo samo o prošloj godini. Iako je bio prvi deo, ja mislim da je on bio prvi deo godine na prvom mestu, nisam siguran da ga on ima Nadal, ali on je zaradio 56, mislim da je Nadal bio, Federer je zaradio 56 miliona dolara, Nadal 44, Đoković 33. Kada oduzmemo novac za nagrade, Federer je na nagradama na turnirima osvojio oko 4 miliona, znači 52 miliona od sponzorstava i sličnih drugih prihoda. Nadal je negde 14 miliona osvojio u nagradama, 30 miliona je osvojio u sponzorstvima i drugim prihodima. Đoković je osvojio oko 12 miliona u nagradama, znači 20 miliona od sponzorstava. Najmanje od sve trojice, iako je veći deo godine on bio broj 1 i bio je prilično, kako bih rekao, ubedljiv u tome. Zamislite, kad pogledamo Švajcarac, Španac i Srbin. Ja sam spreman na to, govore i oni koji su malo stručni, da kažu da je jedan od Đokovićevih većih problema to što potiče iz relativno nebitne zemlje. Za razliku od Švajcarske i Španije, koje su na različite načine interesantnije i sponzorima i uopšte su kao države veće snage. Zamislite da je Novak Đoković Amerikanac, sa njegovim sportskim uspesima i sa njegovom sposobnošću da bude zabavljač u sve to. Možete li da zamislite kako bi izgledala ova lista zarada? Koliko bi oni bili spremni i sponzori i ostali da ulože u njega zbog toga što računaju da on to može jako dobro da vrati, između ostalog i što poreklom učestvuje. Ako možemo na sledeći slajd. Dakle, koliko god da ste dobri, vaše poreklo je vaša dodata vrednost. Ja sam uzeo primjer Đokovića, ali taj primjer važi apsolutno za svakoga čoveka. Dakle, vaše poreklo će uticati i na vašem intervju za posao i u bilo koji, nažalost, imao sam prilike da se suočim sa time kako izgleda kada dolazite iz zemlje kao što je Srbije, iz neke druge veće zemlje, kako gledaju oni poslodavci i ostali, bez obzira što se tvrdi da postoji potpuna ravnopravnost, postoji, ne mogu da kažem diskriminacija, ali postoji jedno osjećanje, odnosno postoji na izvestan način ima događaj za ostatak kada potičete iz zemlje koja nije toliko jaka kao što su ove druge koje sam spomenuo. To znači da ovaj primjer sam uzeo zbog toga što želim da kažem da svi mi moramo da radimo koliko god je u našoj mogućnosti, da promovišemo neki svoj prostor, da promovišemo svoju zemlju, bez obzira koliko je to malo, jer će nam se to, nama lično, ne državi, ne društvo, nego nama lično će se u nekome trenutku vratiti. U vreme kad je Jugoslavija bivša bila snažna zemlja, mnogim državama širom sveta, pogotovo nesvrstane, biti iz Jugoslavije predstavljalo je dodatnu vrednost. Mnogi ljudi koji su radili poslove za velike firme iz te Jugoslavije su, kad se zemlja raspala, uspeli da te svoje veze iskoriste i da naprave privatne poslove samo zato što su bili nekada ljudi zaposleni u velikim firmama iz te bivše Jugoslavije. To predstavlja tu dodatnu vrednost za koju se treba boriti. Dakle, ja se zalažem za nešto što bih nazvao digitalnim patriotizmom. Patriotizam je kod nas često pojam koji se koristi i u negativnom i u pozitivnom smislu. Ja patriotizam shvatam pre svega kao nešto što promoviše bilo šta što se tiče mene. Dakle, možda promoviše i moj narod i moju zemlju, ali možda promoviše i moju školu ili moj fakultet. Znači, sve gde ja potičem i svako iskazivanje mog patriotizma od onog najlokalnijeg do nekog globalnijeg
predstavlja taj neki digitalni patriotizam. I savjet je da u tome budete aktivni i iskreni. Dakle, da ne izbegavate promovisanje onih stvari u kojima učestvujete i čiji ste deo i da to radite na jedan iskren način, znači da ne pokušavate da kalkulišete sa tim. Naravno, ne treba preterivati u kritikama, to je nešto što dosta često viđam na društvenim mrežama, to je potreba da se pretera u negativnom kada se govori o sopstvenoj zemlji ili kada se govori o sopstvenom gradu ili bilo o čemu, znači da ode predaleko. Kao što postoji oni koji ne mogu da se opuzdaju kada to isto hvale, bez obzira što je jasno da ima puno stvari koje nisu za hvalu. Dakle, treba naći pravu meru, ne treba biti preteran ni u jednome, ni u drugome, ukoliko želimo da ostvarimo taj cilj, a to je da nas poštuju malo više zbog porekla koje imamo. Možemo na sledeći slajd. Kad kažem da treba biti sopstvena slika iz realnog sveta ili obrnuto, to znači da ne treba da budete na internetu nešto što niste u realnom svetu, odnosno vi na internetu imate običaj da gradite svoj digitalni imidž onako kakvi biste želeli da budete, a niste to uspjeli da budete u realnom svetu. Za nekoga to znači upravo da je bezobrazniji, da je sklon uvredama i slično, što sve ne sme da radi, da je agresivan, što ne radi u realnom svetu. Za nekog drugog to znači da on pokuša da bude finiji nego što je inače. Vrlo često takvi ljudi koriste pseudonime umesto svojih pravih imena, upravo da bi se predstavljali boljim na način na koji oni misle da je bolji nego što su u realnom svetu. Cilj je, ako ste izgradili bolju sliku sebe, ne mislim malo agresivno, nego mislim na pravu sliku gde ste bolji u svakom pogledu, cilj je da onda tu bolju sliku ravnotežite sa onim što radite u realnom svetu. Da biste negde generalno učinili i svet i sebe malo bolje. Isto tako, ukoliko ste dobri u realnom svetu, nemojte se stiditi da to prenesete u digitalni svet. Od toga nikome neće biti rđavo. Ovo su savjeti koje sam izvukao iz savjeta koji se daju zaposlenima u kompanijama, uglavnom velikim korporacijama, kako da se ponašaju na društvenim mrežama, a da pritom ne oštete svoju kompaniju. Izvukao sam neke od njih, zbirka tih savjeta je poprilično velika, ali izvukao sam neke za koje smatram da se mogu izuzetno dobro koristiti i u poslu o kome mi ovde pričamo, a to je digitalna diplomatija. To znači da kada vidite dobre primere koji se tiču onoga što želite da promovišete, dakle, rekao sam, bilo da je u pitanju država, bilo da je u pitanju grad ili škola, ukazujte na njih. Dakle, retvitujte ih, lajkujte ih, fejkujte ih, sve ono što se radi na različitim društvenim mrežama, potrudite se koliko god malo da mislite da imate pratilaca. Sve će to u ukupnom zbiru, kada saberemo sve nas, davati neki rezultat, ali ono što je najbitnije je da uložimo neki mali trud. Druga stvar je da podstičete raspravu. Kada god se govori o nečemu što se tiče vaše zemlje, nastojite da učestvujete u toj raspravi, ponekad čak i da je podstaknete ukoliko je potrebno pričati o nečemu što smatrate da je pozitivno. Dakle, svaka taj najmanja rasprava može da zakotrlja prilično veliku gromadu koja može da postane i dosta velika priča. Dakle, ne treba odustajati od toga što mislite da ste na društvenoj mreži beznačajni. Ima mnogo primjera običnih ljudi koji su pokrenuli velike stvari. Društvene mreže daju strahovitu snagu. Budite pristojni u tim razgovorima, vrlo često imam priliku da vidim, pogotovo na regionalnim sajtovima, kada se pokrenu debate između ljudi u regionu, koliko brzo to sklizne u nešto što zaista nije ni lepo, niti priliči jednoj normalnoj raspravi. Dakle, ne treba učestvovati u raspravi u kojoj se bilo ko drugi ili drugačiji vreće. Potrebno je da u toj raspravi budete pristojni ukoliko želite da i vas poštuju. To znači, nemojte ni podaštavati takođe nikoga ukoliko želite da i sami budete poštovani. A kao što sam vam rekao na početku, svako to poštovanje doprinosi vama lično u nekoj budućnosti. Iznenadit ćete se situacije u kojoj možete da otkrijete da činjenica da potičete iz neke zemlje koju ste promovisali može da vam donese ličnu korist, znači ne samo korist kao društvo. Ja računam da je u današnje vreme svako voli da izgledi pre svega prema onome koliko ja imam koristi od nečega, a ne samo koliko društvo ima koristi od toga. I naravno ne treba se uplitati u tuđe sukobe, dakle ne treba zauzimati stranu
ukoliko vam tu nije mesto, dakle držite se po strani nečega što nije neophodno u čemu nije neophodno da učestvujete. Recimo, konkretno to preporučuju i u korporacijama, da nikada ne pričate ružno o svojoj konkurenciji, da ne radite takve stvari, jer to za samu korporaciju nije dobro. Nije dobro ukoliko njeni uposlenici govore ružno o drugima ili bez obzira na, znači zauzimaju stranu i iskazuju nekakav stav kome nije mesto i za koje ne treba da se bave. Dakle, potrebno je da budete pozitivniji u svom nastupu, ukoliko želite da budete digitalni diplomata. Na kraju krajeva to je potpuno, znači ta priča je potpuno odgovarajuća onoj priči koju realne diplomate u realnom svetu rade. Dakle, nikada, koliko ja mogu to da, i koliko ja to znam, diplomata neće otvoreno do kraja se postaviti, odnosno zauzeti neku stranu a ukoliko se njegove zemlje to direktno ne tiče, bez jakog signala iz svoje centrale. Prema tome nije potrebno ni vi kao mali digitalni diplomata ili možda veliki digitalni diplomata da takvu stvar radite. Idemo na sledeći. Dakle, priključite se inicijativi koju smatrate dobro. Ukoliko se pojavi nešto na internetu što mislite da je kvalitetno, priključite se tome, učestvujte i doprinesite makar malo. I naravno, potrudite se da uz to stavite neki odgovarajući hashtag, dakle da to ipak bude na izvestan način deo nekog većeg sistema. Dakle, tih hashtagovi uopšte povezivanje sa drugim sličnim stvarima daju upravo onu snagu koja nam nedostaje kad samostalno nastupimo. I naravno povećava broj ljudi koji nas prate, samim tim povećava i mogućnost da mi neku ideju raširimo. Kad imate 50 ili 100.000 pratilaca, a neki veoma obični ljudi su u stanju da skupe toliko zahvaljujući svom kvalitetnom nastupu na društvenim mrežama, onda vi postajete praktično ozbiljan medij. Ono što vi objavite, mnogo ljudi će da pročita, a ako je to što je napisano još i dobro i pametno, mnogo ljudi će to i da prihvati. Uglavnom ljudi koji imaju toliko pratilaca i ne pišu prevelike gluposti ili baš zbog tih gluposti imaju pratioci. To je za mene onako prilična njima. Za kraj, vratio bih se na priču sa početka o ona 3 tenisera i ukoliko tu postoji još uvek neka sumnja, pitao bih vas kako je, to jest imamo li mi, ako mislite da Srbija nije baš najbolji izabran primjer, zanima li imamo li mi predrasude prema drugima. Ukoliko bi se seminar o digitalnoj diplomatiji održavao u Bernu ili Ženevi, da kažemo Ženevi, u Barceloni ili u Sofiji i imate mogućnost da odete na 7 dana na jedno od tih mesta, gde biste najradije otišli? Ženeva, Barcelona, Sofija? Teško. Zašto? Sofija je slična Srbiji, znači ovo pitanje da smo postavili bilo kome, bilo gde, reći će vam sličnu stvar. Ne bih otišao, radije bih išao u Ženevu i u Barcelonu, zato što imam utisak, verovatno, dobar broj vas nije bio, ja nisam bio nikad u Ženevi, bio sam u Barceloni ove godine prvi put. Ali dakle, ne znamo zaista kako ta mesta izgledaju, ali imam utisak da je tamo mnogo bolje nego što je u Sofiji, bez obzira što seminar u Sofiji može da bude bolje. Ono što je interesantno, i gde ja mislim da se to pitanje promocije dobro vidi, to je da kada biste pitali prosječnog Japanca isto pitanje, on bi vam vrlo verovatno odgovorio u Sofiji. Zato što je Bugarska u Japanu, prvo imali su jednog, do pre nekoliko godina, jednog vrlo istaknutog sumorovača iz Bugarske, koji je bio rvač grčko-rimskim stilom, ali prešao 120 kg, nije mogla se takmiči i otišao je i takmiči se kao sumorovač i bio je jedan od šampiona u Japanu. Druga još zanimljivija stvar, 60% svog kiselog mleka ili jogurta koji se proda u Japanu je iz Bugarske. Dakle, Japanci misle da je Bugarska zemlja u kojoj, onako otprilike kako mi zamišljamo Švajcarsku. Zbog toga što je promovisana u Japanu kao zemlja zdravog života, zdravog jogurta, dakle i sličnih stvari. Prema tome, to govori koliko naše predrasude u nekom drugom svetu mogu da budu drugačiji. Koliko jedan proizvod kao što je kiselo mleko može potpuno da promeni sliku nekog sveta, kao što jedan sportista, neke zemlje, pardon, kao što jedan sportista može značajno da promeni
sliku ili možda jedna dobra akcija na društvenim mrežama koju su ljudi prihvatili takođe može značajno da promeni sliku i da doprinese barem jedan stepenik više u nekim dobrim odnosima. Tu bih završio sa time da treba da odaberemo koji je onda to pravi hashtag koji će nas negde u svetu predstavljati i da se trudimo da ne radimo ništa što bi taj hashtag unizilo, kao što to valjda ne radi nijedan diplomata, odnosno smatra se strašnim ukoliko diplomate prave skandale.